Fakulteta tehničkih nauka izražavam veliko zadovoljstvo što je i Fakultet tehničkih nauka učesnik ove konferencije Sinergija. Dozvolite mi da kažem nekoliko reči u ime Fakulteta tehničkih nauka. Fakultet tehničkih nauka je najveći fakultet u jugoistočnoj Evropi i šire, koji će uskoro se izdvojiti u Tehnički univerzitet. Imamo 1250 zaposlenih, imamo preko 15.000 studenta. Na primjer, u prvu godinu iz IT oblasti upisujemo 900 studenta, dok Beogradski ETF, IT i elektrostruci upisuju oko 650 studenta. Inače, ove godine smo na prvu godinu osnovnih akademskih studija upisali 2452 studenta. Sada smo, zahvaljujući Microsoft Teamsu, napravili nešto izuzetno i online nastava na Fakultetu tehničkih nauka funkcioniše savršeno, zahvaljujući Microsoft Teamsu. Naša IT služba je nekoliko meseci se pripremala da inkorporira Microsoft Teams u naš nastavnički servis, studentski servis. Kompletna nastava za 15.000 studenta se besprekorno odvija preko Microsoft Teamsa, kao da je uživo, čak u mnogim segmentima bolje nego uživo. Zašto? Pod jedan, studenti mnogo više postavljaju pitanje i mnogo je veća interakcija, verovatno što sad sedi sam u sobi i manje se ustručava nego li kad sedi 200 studenta u amfiteatru. U svakom trenutku mogu da prekinu predavanje i postave pitanje i to se stalno dešava. S druge strane, apsolutno se vidi ko pohađa nastavu, koji profesor nije održao nastavu. Ima se totalna evidencija oko celokupnog rada i učestvovanja i studenta i nastavnika. Zaista su to elementi koji su strahovito važni, tako da smo prezadovoljni sa Microsoft Teamsom i sa inkorporacijom koju je fakultet napravio zahvaljujući Microsoft Teamsu. Inače, svi naši sastanci veća katedre, veća departmana, nastavno-naučno veće celog našeg fakulteta, savet fakulteta, sve se održava preko Microsoft Teamsa i funkcionišemo besprekorno u ovoj zaista opasnoj situaciji pandemije. Nadam se da će se ovo i dalje još više usavršavati, jer opcije Microsoft Teamsa su strahovito velike. Tako da mi ovo što koristimo, to je mali procenat svih mogućnosti koje ima Microsoft Teams i mi ćemo se usavršavati i što više se truditi da koristimo više opcija, da organizujemo i testove studentske koji mogu zaista besprekorno preko Microsoft Teamsa da se ostvaruju. Jedino što završni ispit moraće završni ispit da ide uživo, jer jedino to što je zakonom zabranjeno da sam ispit ide online nije dopušteno. Ali mi smo prezadovoljni da sve ostalo funkcioniše, a sam ispit nadamo se da će se za nekoliko meseci završiti ova pandemija i da ćemo sve lepo raditi. Hvala vam Microsoft Teamsu i hvala vam što ste organizovali ovu konferenciju Sinergija koja će sigurno još puno doprineti ovom daljem našem radu Fakulteta tehničkih nauka. Hvala vam. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je u julu krenuo sa intenzivnim pripremama za uvođenje online nastave u ovoj školskoj godini. Cilj je bio da se uz oslonac na jednu jedinstvenu platformu organizuje izvođenje nastave koju nastavnici i saradnici realizuju uživo uz pomoć video kamera sa dvosmernom video i audio komunikacijom sa studentima u definisanim terminima po unapred utvrđenom i objavljenom rasporedu. Poseban izazov je veličina fakulteta, jer je online nastavu bilo potrebno organizovati za oko 70 studijskih programa na svim stepenima studija za više od 1000 izvođača nastave i preko 11.000 studenta koji imaju pravo slušanja nastave. Online nastava je bila predviđena na svim vidovima nastave izuzev laboratorijskih vežbi, što je oko 45.000 nastavnih termina u zimskom semestru ove školske godine. Prvi zadatak je bio izbor okruženja koje će se jedinstveno koristiti na celom fakultetu. Office 365 i Microsoft Teams su odabrani iz sledećih razloga. Pouzdanost i stabilnost koji su potvrđeni od strane nekoliko visokoškolskih ustanova u Srbiji koji su Teams već koristili za izvođenje online nastave. Mogućnost do 300 učesnika istovremeno, što je više nego dovoljno za najveća predavanja u skladu sa normativima akreditacije.
Mogućnost programske administracije okruženja uz oslonac na Microsoft Graph. Programska administracija je obezbedila da nastavno osoblje i studenti nemaju potrebu, ali ni mogućnost administracije okruženja. U administraciju okruženja spadaju kreiranje timova i kalendara izvođenja nastave. Za nastavno osoblje i studente potpuno automatizovano kreiranje kontekst koji im je omogućio da neposredno nakon registracije i prijave Microsoft Teams aplikaciju odmah krenu u realizaciju online nastave. Zatim, mogućnost programskog praćenja nastave, što je obezbedilo visok stepen kontrole izvođenja online nastave, mogućnost integracije sa postojećim informacionim sistemom fakulteta, kao i cena i troškovi održavanja, jer kroz akademsku licencu fakultet je već imao saradnju sa Microsoftom. Ipak, od presudnog značaja prilikom odabira platforme bili su pouzdanost i stabilnost okruženja, kao i dobro dokumentovani Graph API koji je omogućio programsku administraciju, integraciju i praćenje izvođenja online nastave. Uvođenje Microsoft Teams okruženja obuhvatilo je 4 faze. Prva faza predstavlja programsku administraciju okruženja koja je podrazumevala sledeće. Kreiranje i registraciju naloga za nastavno osoblje i studente, kreiranje timova u Microsoft Teamsu koji odgovaraju nastavnim predmetima na kojima se prema realizaciji izvodi nastava, kreiranje grupa u Microsoft Teamsu u kojima se nalaze studenti koji trebaju da slušaju nastavu na određenom predmetu i kreiranje kalendara izvođenja nastave u skladu sa definisanim rasporedom. Na svaki termin uključeni su odgovarajući izvođači nastave i već kreirana grupa u kojoj su se nalazili studenti. Druga faza je predstavljala programsko praćenje izvođenja nastave i evidencije prisutnih učesnika na svakom terminu. Uz oslonac na Graph API i mehanizam webhooka, analitički podaci o posvećenosti pojedinačnih termina skladište se u lokalnim bazama podataka što obezbeđuje razne preglede, ali i visok stepen kontrole izvođenja kompletne online nastave. Treća faza je predstavljala integraciju Office 365 i Microsoft Teams platforme sa postojećim informacionim sistemom fakulteta. Uz oslonac na Graph API izvršena integracija Microsoft Teams i Office 365 okruženja sa personalnim nastavničkim i studentskim web servisima. Integracija je imala dvostruku ulogu. Prvo, donela je veću kontrolu programski kreiranih objekata na Microsoft Teamsu od strane nastavnika i studenta, ali i Office 365 i Microsoft Teams na ovaj način je uključen u postojeću infrastrukturu fakulteta, što je ubrzalo usvajanje novih tehnologija od strane nastavnog osoblja i studenta. Poslednja faza uvođenja Microsoft Teams okruženja predstavlja pripremu za izvođenje online nastave, odnosno obuhvata edukaciju nastavnika i studenta kroz dodatna uputstva i organizovane obuke. Na slajdu je ilustrovana arhitektura sistema za izvođenje i zakazivanje nastave na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Korisnici na Microsoft Office 365 platformi kreirani su bulk importom. Korisnički nalozi za nastavnike i saradnike kreirani su na osnovu baza podataka kadrovske evidencije, dok su nalozi za studenti kreirani na osnovu evidencije upisanih studenta u školsku 2020. godinu, koja se nalazi u bazi podataka studentske službe. Timovi i grupe u Microsoft Teamsu, kao i svi online termini, formirani su programski uz oslonac na Microsoft Graph i to na osnovu rasporeda izvođenja nastave iz baze studentske službe. Preuzimanje podataka o posvećenosti online nastave realizovano je pomoću mehanizma webhooka, što je obezbedilo da se kompletna analitika posvećenosti nastave nalazi u lokalnim skladištima podataka na fakultetu. Integracija postojećih fakultetskih, nastavničkih i studentskih web servisa sa Microsoft Office i Teams okruženjem obavljena uz pomoć Graph API-a i lokalnih skladišta podataka u kojima se nalazi evidencija o posvećenosti online nastave. Na Fakultetu tehničkih nauka za kreiranje korisnika mi smo se opredelili da koristimo bulk import metodu kako bismo imali što čistiji uvid u to koji studenti imaju pravo da slušaju nastavu, kao i koji nastavnici imaju pravo da vrše izvođenje nastave. Za kreiranje studentskih naloga mi smo vršili eksportovanje podataka studenta u CSV failove koje smo zatim importovali direktno na Windows Azure platformu. Takođe, za nastavnike smo iz nastavničkih servisa vršili eksportovanje podataka, naravno u odgovarajućem CSV formatu, kako bismo mogli da izvršimo importovanje na Windows Azure platformi. Pored kreiranja korisnika, mi smo sve korisnike morali da svrstamo u 4 grupe, gde spadaju studenti, asistenti, nastavnici i gostujući nastavnici, kako bi mogli da se propagiraju odgovarajuće licence za Office 365, kao i za Microsoft Teams polise u Teams admin portalu. Kako bismo bili sigurni da su studenti ili nastavno osoblje uspešno izvršili registraciju,
Mi smo koristili Microsoftov Graph Endpoint da bismo utvrdili da li korisnik izvršio inicijalnu promjenu lozivke i samim time završio registraciju u potpunosti. CSV failove koje smo generisali iz naših baza, studentske službe i nastavničkih servisa, mi smo ih koristili za slanje kredencijala na njihove mailove. Kako bi se olakšao rad svim učesnicima u procesu izvođenja nastave, za svaki od predmeta koji se nalaze u realizaciji zimskog semestra školske 2020-2021. godine, kreirane su odgovarajuće strukture na Microsoft Teams. Za svaki od predmeta kreiran je po jedan tim koji grupiše sve studente na tom predmetu kao i sve izvođače, a omogućava jednostavniju komunikaciju izvođača nastave sa studentima na datom predmetu. Pored toga, kreirane su i grupe za svaku grupu koja se nalazi u realizaciji, odnosno za sve grupe na različitim vidovima nastave, a koje su kreirane iz razloga jednostavnije administracije i izmena u strukturi datih grupa u daljem toku semestra. Na osnovu rasporeda nastave za semestar 2020. školske godine izvršeno je programsko kreiranje svih termina nastave na Microsoft Teams platformi. Na ove termine nastave uključeni su pojedinačni izvođači ovih termina, kao i grupe studenta koje odgovaraju datim terminima. Tako je postignuto da svaki od pojedinačnih učesnika u izvođenju nastave u svom kalendaru ima dostupne termine na kojima treba da prisustvuje i vrlo jednostavno može da se uključi na svaki od tih termina. Sve izmene koje nastanu u evidenciji studentske službe prenose se na dnevnom nivou na Microsoft Teams platformu. Ovo je postignuto u dva koraka. Prvi korak predstavlja promene nad grupama koje su kreirane na Microsoft Teams platformi, a zasnovane su na ubacivanju, odnosno izbacivanju ljudi iz grupa na evidenciji studentske službe. Druge promene jesu promene na terminima, odnosno eventima u okviru kalendara na Microsoft Teamsu i ogledavaju se u promenama dana, odnosno vremena izvođenja, kao i u promenama grupa ili sastava grupa koje su uključene na date termine. Na ovaj način, kalendari pojedinačnih učesnika u procesu nastave su na nivou jednog dana ažurni. Prilikom kreiranja grupa i timova, za ovdje smo postavili naš nalog FTN administrator i na taj način smo omogućili održavanje strukture u skladu sa onom koja je u studentskoj službi, gdje kada neki od nastavnika ili saradnika želi da doda nekog novog člana u grupu ili u tim, on to ne može da odradi bez naše dozvole. U isto vrijeme za ovnera svih sastanaka koji se tiču vežbi i predavanja smo također koristili nalog FTN administrator i na taj način smo omogućili programsku evidenciju samo naših sastanaka na kojima smo mi ovneri i napravili razliku od onih koji su kreirani od strane nastavnika ili saradnika u svrhu konsultacija ili nekih drugih njihovih internih dogovora, ali na taj način smo naišli i na jedan ograničavajući faktor i to u okviru opcije Meeting Options, zato što u opciji Meeting Options po defaultu mogućnost prezentovanja je dodeljena svim članovima jednog sastanka, a programski jedino moguće korigovati je i to dodeljivanjem opcije Only Me, a to Only Me se odnosi na ovnera, gdje je u našem slučaju to FTN administrator, tako da smo mi kroz sve termine vežbi predavanja morali da pređemo ručno i izmenimo opciju u Specific People i stavimo one nastavnike i saradnike iz rasporeda. Zahvaljujući Microsoft Graph API-u i mehanizmu webhooka, implementirano je skladištenje evidencije o posvećenosti online nastave u lokalnim bazama podataka. Najviše sat vremena nakon što poslednji učesnik napusti online sastanak, na URL koji je zadat subscription metodom Graph API-a šalje se call record ID, odnosno jedinstveni identifikator održanog sastanka. Na osnovu prosleđenog call record ID-a moguće je dobaviti detaljne podatke o svim učesnicima održanog sastanka, koji sadrži vreme njihovog prisustva kao i platformu sa kojoj su pristupili online nastavi.
Evidencija prisustva u lokalnim skladištima podataka omogućava razne izveštaje i preglede, ali i kontrolu i praćenje izvođenja kompletne online nastave. Integracija Office 365 i Microsoft Teams okruženja sa fakultetskim, nastavničkim i studentskim web servisima obavljena je uz oslonac na Microsoft Graph API. Studentima je kroz studentski web servis omogućen uvid u timove kojima pripadaju i prikazan je nedeljni i godišnji personalni kalendar online nastave. Informacije o pripadnosti timovima i personalnom kalendaru nastave dobijaju se direktno iz Microsoft Teamsa korišćenjem Microsoft Graph API-a. Studentima je takođe dostupan i uvid u evidenciju njihovog prisustva na svim pojedinačnim terminima online nastave, koja se dobavlja iz baza podataka koje se nalaze na fakultetu. Slično tome, nastavnom osoblju kroz nastavnički servis omogućen je uvid u pripadnost timovima na Microsoft Teamsu, uvid u personalni kalendar nastave, ali i statistike i izveštaje i posvećenosti nastave na predavanjima i vežbama od strane studenta. Na slajdu je ilustrovan pregled posvećenosti nastave od strane studenta za nastavne termine nastavnika ili saradnika. Za svaki nastavni predmet na kome je nastavnik ili saradnik izvođač nastave, daje se pregled svih održanih termina sa ukupnim trajanjem i ukupnim brojem učesnika za svaki termin. Nakon selekcije određenog termina dobija se detaljan uvid u sve prisutne učesnike sa ukupnim i efektivnim vremenom prisustva. U ovom trenutku, na sredini zimskog semestra, rezultati automatskog zakazivanja i izvođenja online nastave su više nego zadovoljavajući. Trenutno imamo preko 12.000 aktivnih korisnika koji su raspoređeni u 1400 programskih kreiranih timova. Svakodnevno se u prosjeku izvodi oko termina online predavanja i vežbi, na kojima u prosjeku učestvuje oko 20.000 studenta i nastavnog osoblja. U pojedinim trenucima maksimalan broj učesnika na platformi dostiže i 4.000. Sa nama su predstavnici IT službe Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, kojima prvo želim da čestitam na ovom izuzetno važnom primeru iz prakse koji su predstavili, velikom poslu koji su radili i impresivnim brojkama za broj korisnika i zakazanih sastanaka koje smo imali prilike da čujemo i vidimo. Dobili smo pitanje, ja ću ga pročitati. Kod nas profesori i stručni saradnici sami zakazuju svoje časove. Da li je ovo loš model? Mi imamo samo jednu osobu u informatičkoj službi. I dodatno komentar, kod nas takođe nismo videli potrebu za centralnom administracijom online časova, predmetni profesori ipak najbolje znaju da organizuju nastavu, tu nismo hteli da se mešamo. Najlepše vas molim za neki komentar, pretpostavljam da će kolega Igor Zejčević se uključiti da odgovori na ova pitanja. Dobar dan Katarina, hvala vam na uvodu, da li se čujemo? Odlično i vidimo vas, hvala vam. Pa vidite ovako, što se tiče komentara i pitanja, mi smo želeli da u potpunosti eliminišemo potrebu da se nastavno osoblje bavi administracijom oko same nastave. Pod broj 1, na taj način im olakšavamo i njihov posao. Smatramo da je njihov posao isključivo da izvode nastavu i da se maksimalno fokusiraju na sam čin izvođenja nastave. S druge strane, smatramo da nastavnici i saradnici u okolnostima u kojima se mi nalazimo, gde imamo veliki broj nedeljnih termina, niti mogu, niti trebaju time da se bave. Dakle, cilj nam je bio da apsolutno svu evidenciju oko administracije prepustimo studentskoj službi koja to inače radi, a da se na Microsoft Teams platformu reflektuju sve promene koje oni imaju. Tako da je to neki model koji su mi od starta krenuli i koji smo želeli da postignemo. Moje pitanje dodatno za vas bi bilo, puno govorimo o odlučivanju na bazi podataka, o tome se govori u privredi, u politici, u raznim oblastima. Međutim, u obrazovanju odlučivanje na osnovu obrađenih podataka, na osnovu zaključaka dobijanih na osnovu obrade podataka, još uvek nekako nije zaživelo. Vi ovde skupljate veliki broj podataka. Ko je korisnik tih podataka, šta očekujete da ćete skupljanjem tih podataka zapravo dobiti? Hvala vam. Dakle, kao što je rečeno u samoj prezentaciji, od starta i pre nego što smo izabrali Microsoft Teams za platformu na kojoj ćemo izvoditi nastavu, jedan od zahteva koji smo postavili jeste da imamo visok stepen kontrole i evidencije podataka o samoj izvođenju nastave.
Microsoft Teams kroz Graph API je to obezbedio i to je jedan od osnovnih razloga zašto smo izabrali ovu platformu. Svi podaci o posjećenosti svih termina, kao što je koleginica Tamara rekla, koji smo mi zakazali, dakle tu spadaju svi vidovi nastave izuzev konsultacija koju nastavnici i saradnici imaju slobodu i mogućnost da zakazuju, skladište se trajno kod nas u bazi podataka. Razlog za to je što koliko smo videli na tenantu Microsofta, podaci se čuvaju do 30 dana. Na ovaj način smo mi učinili trajnim podatke, učinili smo ih dostupnim nastavnicima, saradnicima i studentima i konstantno vršimo programske analize podataka. Prvi, naravno, cilj jeste da se obezbedi jasan izveštaj o procentu nastave koja se izvodi online. Dakle, svakodnevno podaci se automatizovano obrađuju i ukazuju ukoliko imamo bilo problem tehničke prirode ili eventualno da se neka nastava iz nekog razloga nije izvela i na osnovu tih podataka dalje se vrši analiza zašto se to nije desilo. Takođe, podaci će poslužiti za korelaciju između i analizu kasnije između uspeha studenta i njihove posjećenosti online nastave. To su već dva sasvim dovoljna razloga što preuzimamo te podatke kod nas. Svakako odlični razlozi. Vi, međutim, naše kolege iz drugih IT službi će reći imate odličan tim, Fakultet tehničkih nauka poznat je po jako informatičkoj službi. Da li vi možete eventualno upravo kao rukovodilac te službe da date neki savet kolegama sa drugih fakulteta kako obezbeđujete kvalitetne kadrove, kako obezbeđujete da vaša služba tako dobro radi? To je ipak nezgodna tema za naše fakultete. Naravno, to je malo šira sad tema od ove koje se bavimo. Pa vidite ovako, kao i za većinu stvari, ovo se na kraju svelo na organizacioni problem, a ne na softverski problem. Dakle, mi smo se oslonili na platformu koja je zaista pouzdana i stabilna. Nijednom trenutku nismo dovodili to pod samo pitanje. Osnovni problem je bio, kao što sam rekao, organizacione prirode, gde vi morate jedan raspored u kome se nalazi 1200 nastavnika i saradnika, u kojem imate, kao što vidite ovde na slajdu, preko 3500 nedeljnih termina. Apsolutno se sve mora uskladiti i to je, dakle, pre svega organizaciono pitanje gde u suštini se svodi sve na podršku upravljačkih struktura. Dakle, jasno mora da postoji podrška i za IT službe u svakom smislu, dakle i u finansijskom, ali i u podršku u odlučivanju, tako da, što je sad moderno da se kaže, da se stane iza struke, ništa više od toga.